Ngiyalibingelela njalo bazalwane abahloniphekayo ngegama lika Jesu. Sihlangana ku part 2 ka Endleleni YaseJericho, on the Jericho Road part 2, lapho esigxile kakhulu ku Luka 10, indaba esiyaziyo eyakhulunywa nguJesu ephendula umbuzo owubuzwe ligqwetha elalize kuJesu lifuna ukumlenga. Liqala ngokuthi mfundisi, kuyini engakwenza ukubana ngithole impilo enaphakade? uJesu ke wambuza umbuzo wathi, kanti umthetho vele kubhalwe kuthiwa nemthethweni, wena ukuzwisisa njani? Igqwetha leli elalifunde kakhulu, elala ku level ka professor, liyaphendula ngoku summarize umthetho kaNkulunkulu. Kalisalandisanga the 10 commandments, kodwa la summarize umthetho kaNkulunkulu okutshengisa ukuthi hayi lalifundile kakhulu. La selithatha ke umthetho kaNkulunkulu, the 10 commandments, the first 4 commandments alokwenza ubudlelwano phakathi komuntu loNkulunkulu. The last 6 commandments amelana nobudlelwano bomuntu emuntwini. Wasekusummarize ngendlela emangalisayo, wathi umthetho uthi wona wothanda uNkulunkulu, la ngenhliziyo yakho yonke, la ngomoya wakho wonke, nangamandla akho wonke, la ngengqondo yakho wonke, njalo wothanda umakhelwane njengoba wena uzithanda. Nansi indoda efundileyo, igqwetha elalisazi umthetho, liwazi umthetho njalo liwufundisa umthetho, liphendula ngendlela emangalisayo. uJesu walincoma, wathi uphendule kahle. So igqwetha leli uJesu nxa elincoma, lathi kukhona okumele sikudobhe khona phana nxa sikhuluma ngokugcina umlayo kaNkulunkulu. Sesifundiswa ke ukubana the 10 commandments akaNkulunkulu alotshwe kuExodus 20 singawakholapsa abe zingatsha ezimbili. Ingatsha yokuqala ithi yona, ugatsha lokuqala luthi lona othanda uNkulunkulu ngakho konke olakho, othanda uNkulunkulu ngakho konke olakho, inhliziyo yakho yonke, umoya wakho wonke, amandla akho wonke, lengqondo yakho yonke. This is the first pillar of the commandments. Emelelwe yi-first 4 commandments esizithola ku-10 commandments nxa zilotshwa ku-Exodus chapter 20. Then the last 6 zisummarizwa ngendlela emangalisayo ethi yona wothanda umakhelwana njengoba uzithanda. uPaul laye indaba efanayo uyibeka ngendlela emangalisayo ebhukwini abaseRoma ngu-13 iverse ngu-8 sisehla sisiya ku-verse 10. uPaul nxa ebhala kwabaseRoma uthi yena, "Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law." Ithi yona ungabi ngumuntu olesikweledi ngaphandle ukuthi ube lesikweledi sothando komunye lomunye, ngoba lo othanda omunye usewugcwalisile umlayo kaNkulunkulu. Uverse ngu-9 ithi, ngoba umthetho othi wona umthetho othi wona, you shall not commit adultery, ungafebi, ungabulali, ungantshontshi, njalo ungabi ngumuntu ofakaza amanga, njalo ungabi ngumuntu who-covets, umuntu olomhawu kakhulu. Uthi yena, if there is any other commandment, nxa kuthi kuzaba lomunye umthetho, konke lokhu kumunyethwe ngumutsho othi wona wothanda uNkulunkulu, wothanda umakhelwane njengobana uzithanda. nguPaul olobayo lokhu. Uverse 10 abesesithi yena, uthando kalulimazi umakhelwane, ngokunjalo uthando
yokugcwaliswa komthetho. Uthi ngibale ngesikhiwa ithi love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Into emangalisayo laye uPaul uchasisa ke umthetho kaNkuluNkulu ngendlela eyachasiswa aligqwetha likhulumisana lo Jesu uthi hayi umthetho kaNkuluNkulu uthi siwuzwisise ukuthi wona vele ujongeni. Nxa sesiukhangela ukuthi siwuzwisise umthetho kaNkuluNkulu ujonge ukuthi umuntu athande uNkulunkulu ngakho konke alakho, njalo umuntu athande umakhelwane njengobana ezithanda. Singakuzwisisa ngale indlela kuzasikhulula ezintweni eziningi, ngoba abantu abanengi sithi umlayo kaNkuluNkulu siyawugcina kodwa singawugcini ngoba lokhu singakuzwisisi, singakuzwisisi ukuthi kuchiwoni. Ngokunjalo uJesu nxa echasisela ke igqwetha lelana kuLuke chapter 10 emtshela indaba leyi endoda eyayisuka ke eJerusalem isiya eJericho yasilinyazwa ngamatsotsi izikliwi, uJesu phendula umbuzo othi ngubani umakhelwana wami. Sikufunde ngakho ngeviki ephelileyo ku part 1 ukubana umakhelwane nxa sesifunda laphana igqwetha latsho ukuthi lowo otshengise uthando nguye umakhelwane walowo olinyaziweyo. uJesu wathi hayi yikho sibili, lawe yenza njalo uhambe, ungayenza njalo uza kuphila, ngokunjalo uzafumana ke impilo enaphakade. Wayebuze yena ukuqasela ukuthi kuyini engakwenza ukubana ngithole impilo enaphakade. uJesu wasenanzela ukuthi wayesilela kulokhu ukuthi yena wayezonda amaSamariya. Wasemtshengisa ukuthi hayi amaSamariya wona lawo owazondayo ngomakhelwane bakho, lawo bayadinga ukuthi ubathande njengoba uzithande. uJesu ke wasemtshengisa ke ukuthi khangela umSamariya omuzondayo lo nguye ke oncede umJuda ongazanga ancedwe ngamanye amaJuda, umprista lomlevi. So ngezindlela uJesu uthi uyakunanzelela umprista lo lomJuda umlayo kaNkuluNkulu ngabawugcini ngoba ngabathanda umakhelwana njengoba bezithanda. Bona bacanga ukuthi umakhelwana ngamaJuda kuphela, labo ozala labo, labo olobudlelwano labo elizala lonke kumbe elihamba lonke echurch, lizigroupe libe ngamaqembu, libe ngamaviyo, libe ngamaqembu. Abantu bona bahle bafake ke iwaya ukuthi hayi thina yithi sithandanayo kuphela. Nxa ungekho ungasomngani wethu, ungasosihlobo sethu, hayi asikuthandi thina, sithandana ngokwethu. uJesu waseqondisa lokhu esithi ebatshengisa ukuthi yikho ukungagcini umlayo kaNkuluNkulu ukubana wena uthanda kuphela lo oyisihlobo sakho kodwa uzonde lo ongasosihlobo sakho. Hayi ubuhlobo eBhayibhelini abukhangelwa ngokuthi wena ungokoncube kumbe ungokomguni kumbe ungokobhebhe. Akukhangelwa njalo kuthiwa umakhelwane wakho ngomunye umuntu ongasowena, umuntu odinga uncedo lwakho nguye umakhelwane wakho. uPaul ekukhuluma kuRomans ukuthi uthando kalilumazi umakhelwane, ngokunjalo uthando yikugcwaliswa komthetho. Nxa sithanda umakhelwane sigcwalisa umthetho kaNkuluNkulu. uPaul ofanayo uloba indaba emangalisayo ngezikhathi zokucina, izikhathi esiphila kizo ku 2 Timothy, uTimothy wesibili uchapter 3, uTimothy wesibili 3 ithi yona libe kwazi lokhu ubana ngezinsuku zokucina, insuku zokuphela, izikhathi ezinzima zizakuqhamuka. Verse 2, ngoba abantu bazazithanda, bathande imali, abantu abaziqhenyayo, abaziphakamisayo, abantu abahlambalazayo, abangalaleli abazali, abangabongi, abangcolileyo, abangathandi, abangaxoleliyo, abantu abakhuluma kubi, abantu abangazithibiyo, abantu abalochuku olumangalisayo, abangathandi okuhle, abantu ontando kabayiphikiswa, abalamakhanda sibili aqinileyo, abantu
abaziphakamisa ngendlela emangalisayo, abathanda injabulo kumbe abathanda ipleasure ukudlula ukuthanda uNkulunkulu. uPaul ukhuluma ke ngomuntu lapha ongathandi umakhelwane ukuthi ngezisuku zokugcina nxa lifuna ukubona ukuthi abantu kabawugcina umlayo kaNkulunkulu bazaba ngabantu abazithandayo. I-New King James Version lapha ithi yona, for men will be lovers of themselves, abantu abazithandayo, abangathandi abanye abantu abangathandi umakhelwane. So ngezikhathi zokugcina nxa ufuna ukubona sesikhathini sokugcina abantu babe ngasela thando. Ukusula ithando ukuthi abantu bona bafuna babe yibo abaphambili abagainayo abazithandayo bona abangakhatheli ukuthi omunye umuntu udinga uncedo, bona bakhangela ukuthi okule gain kungaphi. Nxa kuyimi engigainayo omunye umuntu ongigainayo indaba zakhe, as long mina ngigainile. Yiyo ke enye isign yokubana sesiphila ezikhathini ezokugcina lapho abantu abangakhathaleli okwabanye, bona bakhathalela okwabo. Uyabona kudala abantu babekhathalela okwabo base bencedisa abanye, kodwa kwakhathesi ngabantu abakhathalela okwabo kuphela, okwabanye kabalakho, abalandaba lakho. Ukuthi ulambile, ukuthi udinga uncedo, abakusebenzi lokho, as long ubona bethole abakutholayo, abalandaba lakho lokho. Yikho lokho okuveza ukubana sesiphila esikhathini sokugcina. Lapho esiphila khona liyakunanzelela ukubana abantu awuthando kalusekho. Abantu sebezithanda kakhulu bona, kabalandaba lomunye umuntu. Yikho lokhu ukwephula umthetho kaNkulunkulu. Kuyafana ke lalawa amaJuda abakhulunywa nguJesu, igqodelelana elalivele lizonda amaSamaria. Yikho lokhu esikubonayo. Singaba sikhona apha sithi siyayigcina imithetho elithumi, kodwa vele sikhatshana lokuyigcina ngoba umakhelwane kungumuntu odinga uncedo, sivele singelandaba laye ukuthi udleni, ukuthi kuyina kuswelayo asikusebenzi lokhu, as long thina sitholile esikutholayo. Kwesinye isikhathi size sisebenzise omunye umuntu kwana sithole esikutholayo, siphinde singatshayela uvalo. Izikhathi zokugcina ezikhulunywa ngazo lezi, izikhathi zokugcina ezikhulunywa ngazo. Ngithi ngililimukise bazalwane ukubana singayigcina, singatsho ukuthi thina siyayigcina imithetho elithumi, kodwa vele sikhatshana lokuyigcina ngoba singafundanga ukubana umthetho kaNkulunkulu nxa sesigebha sisiya phansi ukuthi siwuzwisise. Umthetho kaNkulunkulu wothanda uNkulunkulu langenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke. Owesibili ofana nalowo uthi wona wothanda umakhelwane njengoba uzithanda. Ngicela ukubana ngicela ukubana uthando kuyini. iBhayibheli lizasinika ingcazelo ukuthi uthando kuyini. Nxa kuthiwa umuntu uyathanda, ngumuntu onjani, siza kusebenzisa ibhuku likaJohane wokuqala, uJohane wokuqala ngo3 ivesi ngo16. uJohane nxa eloba incwadi leyi wayesengukhulu sibili onwele ezimhlophe. uJohane indaba yothando wayizwisisa kakhulu. Nxa ubala imbali kaJohane esahamba lo Jesu kuminyaka leyana i3.5 years, 3 years behamba lo Jesu, bayafika kwenye indawo abantu bengamukela uJesu ngendlela enhle. uJohane wazwakala ekhuluma kanye lomfowabo usithi, Jesu, khanya abantu laba kabazizwe ngubani, ulamandla wena, ngicela uyehlise umlilo ubaqothule abantu laba, ubaqothule ngoba kabakuphathanga ngendlela eyiyo. uJohane engumuntu ololaka, owawutshengisa ukuthi uthando wayengelalo, wayengathanda umakhelwane njengoba nesithando. Ngoba sifundile phela kuRomans 13 ivesi 10, kwabaSolomon 13 ivesi 10 ukubana uthando kalulimazi umakhelwane. Uthando kalulimazi umakhelwane. Ungabona usulimaza umakhelwane, uthando awulalo, ngezinye indlela awugcini umlayo kaNkulunkulu. uJames uyasitshela ukuthi lo ogcina umlayo kaNkulunkulu kodwa abeseseqa
owodwa ngasawugcinanga umthetho kaNkulunkulu. Ngokunjalo umuntu ongathandi umakhelwane wakhe njengoba yena ezithanda vele kawugcinanga umthetho kaNkulunkulu ngoba yena usewephila umthetho kaNkulunkulu. In that aspect le summarize umthetho kaNkulunkulu into two parts. Oqala othanda uNkulunkulu, othanda umakhelwane njengoba uzithanda. Nxa umakhelwane ungamthandi, nxa ufisela umakhelwane okubi, umenzela okubi, ungaze uhambe echurch uphathe inkonzo, uphathe ke sibili, bathi nangu umuntu othanda uNkulunkulu kodwa ezulwini ungumuntu uvele ongawugciniyo umlayo kaNkulunkulu ngoba ufisela umakhelwane okubi. Umakhelwane wakho sitsho umuntu, omunye umuntu angayisuwena, umkakho ngumakhelwane wakho. Umakhelwane wakho lana ohlala next door umakhelwane wakho, izihlobo zakho ngumakhelwane wakho, osebenza labo ngamakhelwane wakho, abakhuluma olunye ulimi ngomakhelwane bakho. Nxa ulenzondo ufisela okubi omunye umuntu noma ekuphambanisele okungakanani, nxa usiba lenzondo ukuthi umuntu lo awumthandi kodwa wona usuthi uyawugcina umlayo kaNkulunkulu, kepha awugcini umlayo kaNkulunkulu ngoba wena in principle ufuna ukubana umakhelwane wakho alimale. Siyabalimaza umakhelwane ngendlela ezijeneyo. Abanye siyabalimaza emotionally. Ubana umuntu uyahlukuluza umuntu, amhlukuluze ingqondo, amhlukuluze ngendlela ezijeneyo. Abantu abasebenzelayo sibanciche iholo yikungathanda umakhelwane lokho. Ngokunjalo umbuzo esilawo nxa sisiya echurch sithi thina sifuna ukuya ezulwini, kodwa uJesu uthi nxa ufuna ukuya ezulwini wothanda uNkulunkulu langenhliziyo yakho yonke, uthande njalo umakhelwane njengoba wena uzithanda. So nxa ungasathandanga umakhelwane awugcinanga umlayo. Nxa usawugcinayo umlayo awulathando. Nxa ungasawugcina umlayo utsho ukuthi wena impilo elaphakade awusoke uyifumane. Sithi sinike ingcazelo ke le. So uJohane nxa esemdala eseguqukile esehambe lo Jesu isikhathi eside ebona ukubekezela kukaJesu, imfundiso kaJesu, uJesu nxa efundisa laphana entabeni ama-beatitudes laphana, i-sermon on the mount, intshumayela uJesu ayichumayela entabeni. uJesu nxa efundisa esithi ukhulekele lalabo abakuhlukuluzayo. uJohane kwammangalisa kanti uthando kuyini khonoko ukuthi umuntu ongihlukuluzayo ngimthande ngimenzele kuhle. Hayi, wahamba lo Jesu wakunanzelela, wambona uJesu elenge esiphambaneni, izitha zakhe zimkhafulela amathe. uJesu kodwa azange aphindisele kumbe akhulume amazwi abuhlungu okuphindisela. uJesu wazithulela wathi ekufeni wasesithi baxolele ngoba kabayazi into abayenza, kabakwazi abakwenzayo. uJohane wasebona uthando uthi uJesu ayevele kufundisa ukubana abantu abakuzondayo ubayenzele okuhle, abakwenzela okubi ubayenzele okuhle, ubakhulekele, ubafisele okuhle, ubayenzele okuhle. Uwenze njengomSamariya owabona isitha sakhe, wathatha ke imali yakhe amadinari 2 okwakuliholo elenyanga ezimbili, wachiya kuyisibambiso i-deposit laphana ehotel ukubana kugcinwe umuntu oyisitha sakhe owayelinyaziwe. Wathatha ke le animal yakhe, wathatha inyamazana yakhe leyi kumbe lidonki kumbe likhamele kasikwazi, yena wahamba ngenyawo wafaka isitha sakhe. Nxa ngichasa le indaba kuthiwa endaweni lapho okwakulinyazwe ubaba lo kwaku 3 kilometers nxa wawusiya wena ehoteleni. So nxa wawusuka lapha endaweni leyi okwakuthiwa ngumqanso owegazi, the ascent of blood, kuthiwa kwakuyindawo eyinciphe kakhulu okokuthi lapha kwakulesigodi okunjenge Victoria Falls, ukuthi the slopes were steep ngapha, ngapha kuyintaba, ngapha kungumqanso omkhulu, the steepest part of that journey. So amasela ayehlala khona phana esazi ukuthi umuntu lo udiniwe kakhulu kalamandla ngoba indlela le yayiqeda amandla nxa wawuhamba endleleni le ekusuka eJericho usiya eJerusalema.
So nxa vele wawulaphana nxa ufuna ukubaleka wawungawela ngapha egodini ngapha nxa wawufuna ukubaleka wawubaleka usiqansa usiya levela amandla awulawo nxa usiya le uzama uqansa usiya phezulu so wawuzimela ke amasela lawa ezikliwi lezi zikulimazi zikuthathele konke olakho kodwa umSamaria lo esazi ukuthi indawo leyi kuthiwa umqanso wegazi ukuthi amasela angabe seduze and kwakukhanya kungumuntu owayethwele impahla ezazidulayo ezilohlonzi oluphezulu kodwa azange kumkhathaze ukubana wothi ngichiye umuntu lowo ngoba la amasela lami azabuya angichaye angithathele engilakho lokho kodwa wariska impilo yakhe eriskela yena lo umuntu oyisitha sakhe wamenzela kuhle wathatha le wine okwakumele ayinathe igrape juice okumele ayinathe wathatha lamafutha okumele ayogcoba ngoba indlela leyo yeJericho yayinzima kwakuchisa kakhulu ukuthi kwakudinga ukubana ugcobe ioil unathe njalo le grape juice ukubana uthola amandla wakuthatha lokhu wathatha ke igrape juice leyi wayifaka la ezilondeni abakwaziyo medically iwine yona leyana iwine kumbe igrape juice ila ukwenza ukuthi izilonda ziphole masinya waqalisa ukwenza ifirst aid esitheni sakhe wamgcoba lamafutha nolawana iolivela kuthiwa iyancedisa njalo ukuthi izilonda ziphole masinya wasethatha lokho okumele akusebenzise yena endleleni le ayinzima esenzela isitha sakhe hey yiko ukuthi kuthiwa ukuthanda umakhelwane wakho njobana wena uzithanda wathatha wathatha ke umkholo wenyanga ezimbili wachiya ideposit ehoteleni echiyela lo ukubana aphile oyisitha sakhe hey uPaul indaba leyo uyichasa kuhle ukuthi uthando 13 verse 10 kaRoma uthando galwenzeli umona kumbe uthando kalulimazi umakhelwane ungazibona ulimaza umakhelwane emotionally physically economically spiritually or socially khona ukuthi liyakhethana lapho likhona abantu lingababoni khonokana ikungathanda umakhelwane ngokunjalo umlayo asiwugcini njengoba sithi thina siyawugcina kodwa siyabe singawugcini umlayo kaNkuluNkulu uyazi lapho esiphila khona ngafuna ubona ukuthi into zinzima yike ngaba sekhombini maviki lawadlulileyo kodwa umjova suyi15 rand kanti wawusenzakale ukuthi abantu babekhiphe ama 10 rand laba abomjova sebesiya lapho okubefaka ifuel idizili labana bafika bathi nxa ungamarandi imali engaka wakhanya ukuthi iproject yonke siphelile bathe bephenduka laphana labo bathi hayi akuvumi so ngama 15 rand abanye abantu babengalungisela ngokuthi liyasala kuphela ngizama ukukhuluma ukuthi usolakala kothando lokho uthando ukusolakala kothando ukuthi wena nxa into umele ugaine wena awulandayo ukuthi omunye umuntu kagaini so ikukwenzakala khonokho ezimpilweni zethu nginikeze umzekeliso wento ephilayo ingqondo le ekungathandi umakhelwane wakho kwesinye isikhathi uthiwa $15 kwesinye isikhathi $20 kuya ngokuthi wena uthenga ngaphi umuntu yena lawo uza kucharge as long yena egena i5 rand yona leyo sometimes $15 nxa usungele sokuyi20 rand ingqondo ekungathandi umakhelwane ukuthi ngezikhathi zokucina abantu babengasathandi umakhelwane uJohn 3 verse 16 ithi yona first one uJohn oqala ngo3 ngo16 ithi yona by this we know love uthando siba lwazi ngalokhu ukubana yena wanikela impilo yakhe enikela impilo kithi ngokunjalo lathi kumele ukubana sinikele impilo zethu sinikele labo omakhelwane bethu our brethren bazalwane uthando siba kwazi ukulothando nxa ukhathalela okwabanye ukudlula kwakho umuntu okhathazeka kakhulu ngokwabanye ukudlula kwakho nguye umuntu olothando ye ingqondo leyo okuthiwa ukuthanda umakhelwane ingqondo leyo okuthiwa singenza njalo sesingama candidates awezulu uNkulunkulu asibusise amen